le tua matou moe le toi te le se tai ni tu sa no fio e fa ftai le tua le no e mo le matou ta pe ni matou no mo le no ama ni la fa na la pa ia matou na ni la fa so so vai le se me mo fai ta ta ka mo na fio ama ni la fa na ni fia fi pa te te le mo fio pa ia. Thank you, Lord. I bless you, Jesus. Amen. See, I what I see if I was before. So the top of all of them, all the now to Marta Jaco. And I deliver the family motor to me, so to see my children top of if you know, if you tell no to for the more to finger or that toffee or then I mean that what I put around do so the Syria line of the highlighted that without full on Molonano City and so I only pharmacy no or foul. Al pharmacy no there's a pharmacy no the pharmacy no pharmacy with that on the boia la e a usitia ai pharmacy mo pa con ngane tu porque que a gente que vai ter aí não é esse que me le ole porque aí me sigue um tal de lá ole mo me que le a isso mesmo a fazer prescribing e me sabe ma esse mesmo it's a massive thing and it's a big thing to the world. That's a missionary you find pharmacy no more e ma meia na meia tu e tato tan fatino e per finale tu non te tu fatti e tu ta uno te le o toffee toffee ya o le pula fa ai le just by your birthright toffee no matua ma ki ron ta mo fa per mo ia te o to o feta lai mai ai le li au o to fai mai wa ya lo fa mai ai ma to ni a ele so ia e sau mai a kopo o feta lai mai ai le li au o alofa ia a kopo. Amen. Vai tala tu se ia wa tala no le atua i le no se vai ia ma fai ile atua o te alofa ia o to a visili la le tala ta fai ia tu mai pe ha le fea ma ko goro fa e vai tala le atua o te alofa ko wa a ya lo fai tamata le ana to punga mai ai ya ora to fa ya o fai mai e toma oh sorry fai to ma o ino ya e sau o fai fo ia o na maunga ma me tu fua o fai fo ilo na tofi ma fale i mea ngao amen a fo mai la e me tala le atua o fai tamata Israel o te lo fai ko inga le ko punga mai ai ya afa mai au tamata yo o kakaita no ile fai puto o descendants of Esau. So now God is talking to the next generation. The generation of Esau and Jacob had already gone, and now God is speaking to the children, to the descendants. O kakaita ko lo mela tele le to mai o ke lufo e ko kama ko inga le punga mai o I've mentioned earlier to our Esau, no so. When my OTT in the I rejected him. God said, I love Jacob, but I rejected Esau. I told him, I'm sure not down more for him, but I heard the Lord and I felt that God was saying, well, this is what you need to hear. If I put all over my, if I might tell her to speak, if I put my, I love your ancestor Jacob. If I put all over my, but I rejected his brother. I devastate his hill country, and I turn Esau's inheritance into a desert for jackals. There was something na kupuile generation le ai huma kule kala mo ile tu kameki. There was something that happened in generation na lai
o lai mana tua e le atua mea nga whaia e sau ma mea nga whaia i a popo a whaafonga le mala i mtau pule e se tau e tēra whai upe whawa mai Esau descendants may say we have shattered but we will rebuild the words mai la tala le whanau e sau mai usa po waka lepe ma whaaleanga inga lea wa mea i kongo le mako e ma whai le mako malusi mako ko e whau avo mai la don't ever try to rebuild the things that God had destroyed. You try to rebuild the things God has destroyed, you cannot rebuild it. Whaatafuna ina I mātou, e mātou toi whaia whale ua masofa sofa, o le mea lea, o lo whapea na whetalai mai ai o le li o au, lātou te whaia, a o au, o te lepetia, e tā ua I lātou, o le lau ele o ea mi o leanga, ma le nuu e toa sā I ai le li e whawau. Uso le mea lea created ko ingo e sau, created e sau se mea nga I ka ilea kuma le whiawhia ilea kua. Lea lai wa umai whangau e sau. A lewa mela wani iwa mai, po le a lava mea o ka le peina ilea kua, e mafi ma whainga mako o koe rebuild. E wa whangana o koe whikalenga le toa, mai tala le toa mai, you may rebuild, but I will destroy you. O ke longa la lau tala, o le kele I o mea o lo kau mwhaikanga kai rebuild. O mea o umana whetuku ina e le tulo. O lo kau mwhai kanga kai build mea. You cannot try to rebuild the things that have already been cursed by God. Haya, le anu amo mea e anu kapo marusi maalu kapo kaimi o mea o uma whaimaia ko o ofe kuinga alai whai ya. Amen? Resi mea na e ta ua ina whaimai wa o tio kilo lea tua whaipunga e whaimai I hate Esau ka whunga mai forever. O ke longa la, kako mea e whai kai miringa kako mea e mo kako ngalu e ngai e whai. It will certainly determine the kind of destination where you will end up with and your children. Mo ia fa. Na wale mea na whai e sau, whapea e sau ai e umai la makupura. A whamelea tō o nika ia e sau forever. Ari! Ngai sau ema, ngai sau whameia. O le lau ele o ea mio leanga ma le nuu e toa sā I ai le li e whamamau. Ino ia e sau e whamamau. O le upuwa pārangi le sau mai, the people with whom the Lord is forever angry. New Living Translation. Amo mera, ele o yese, ele o mala marama e sau ilanga mea le ngawhai. Malonga le usika I le akua, ma le mea avaku I le akua e whaakimu. Ele o marama e sau ia la uki e sau. A le ukala mua le akua I ka miki e le whangau e sau. A le kalanga le akua whamai. I will be forever angry with Esau and all the descendants. Yeah. A few days ago, mawanga mai email mai sanga. O le email la maria la kuso. E kele aku e kai pe situation afiki. E kele aku I Palestinians la mo fu ko Jordan. Mai lo ka maka Jordan na. So they are scared. For ele nge ke wa liu ia yo itana ile skepio Palestina. Now it's a very tricky situation, and I'm reading the email thinking mo kango fai kau vai lenga ma me mo kupu na kangi esa ma le mela kupu na fa e makau kia me na ma ko backwards the most backwards country no mo fu no mo le well of oil ala ko people backwards anga mi no escape afo mo mela ko o le songa le la ko ka mo ia ale mele no foi esa ele fa pena ma kai ia le fio de now think about the things you are doing now and whether you love your children or you'll be thinking about your descendants. Amen? Just in case it happen in the next 100 years. Okay, no para o mio kai me na le fa mata just pa ia pusa le asa kasimo ka usanga ya fe o ke le rola por al I have no idea. O wale me lo ke lo ina. E ele impact
o mea o whaia e o mawhainga impact ai au descendants ka ngaka o kunga mai ia. Pēngā wai wai. Lea lai whai au, lea lai whai ala ke loko, wa lewanga o ongo lea kua ka ko mea lai whai. Lai whai ia ka koa mio ala o ongo lea kua mea lai. Ia lea lau o maku lo o e ia. Ngai vai lea ia o le tala lea lea ma whai lea kua i whanau e sa. E ke loe le i o le mafofo e sa ule mea. A whai o ngala ngonga mai le tala lea lea tu o mai o ka ngaka o ingo i fua e. It is amazing what elo ka ko le mea le kupu le faku le ko ma ka ko mea le ma mea le ka ke fui ka ko langa e ka ko o wa le mea le ga mai le kuma le fa ma yanga le ya esa o se mea elo e sa ku se mai le kofi no ko ai o mai ma dia honestly o kofi na ve le ko ya esa e o mai ma kupe o mai ma fale o mai ma fagua e o mai ma le amo o fa ma dia le lola ka me le mea le o ese ka manguia mo ka le manguia e le lo ka me o ke fa ke o amali le loko le tu e o me fa wa no problem of tomorrow amali le ku e ka ko me fa wa le ai mo se fa fi ka o ka ya wa lo nga fu e ke lu ma mo lo o se ki mo le lu ma lo fa e ke fi fa lo mo mai le lang e fa pe mai le ko o ke no fa ko ka ma Well, God said, I always love you. And they ask, how do we know you love us? I love your daddy. I love your ancestor. Amen. Ala wadu ya, ala familia ko okia rofa ya o koma. Maka around o ke minge, this is what about happen. Maka around ka ko mele fai au nganga ya ko. Imagine na sa ule ko ba inwa ya malo fa. Onga mele ko se ka ko ngar ngai le fa pe ha o ye o mai ka mo le ka ko mele fa. See, this is why I didn't go to make sure you put your hand into the corner of the water. The middle place I got the water, place I oil of water. I walk back there, I would not want God to say, I hate you and I will be angry with you forever. Don't ever allow God to it's because yai ka ko mea na fai te ninge o oso ai ingo le ko ka ko lefa ya la ka ko kala mo pe wa o te lono ba tu mo ko ta ko le but the Lord told me to give it back to you. So think about your commitment, think about the meaning of all le ko fa ai tell you le manga o mi le ko ka ka fa ko ni mala ko le fa amen. Ya, la ko kilo la ya esa. Na me wale nga ko sane ko ya esa. Na me wale nga ika fo e. Wa fasio kama ka esa mo pe wa rope esa se bank la esa me ale ama kele fa esa. Ya fa fo me la ko ele o ni me le ma ko fo ka ia pe o ma fo ama fo le nga e pe ma ka me ia. Le to them it's not something we ever pay. It's too serious. But to God, it is very serious. This is more damaging than murder. As far as I know, to us, that's the worst crime you ever commit. But to God, I hate you and your children forever. Let me honestly tell you, you will not want God to say that to you. Kata tulitino la yai kenesi alam ta ko sulima ko furiva tofa. Ya popo me ai, wo sa fo e sa me le va, wala I lo fo o ia. Ona fa pe atu le e sa ia ya popo. Si au mai sina na me mo muso ai nae. A wa o vai vai, o le mele o fa ngoi o io e toma.
ona tali mai ai leo Iakopo whaatau mai ai a te au lo tofi o le matua i le aso nei ona whapea atu leo Esau whauta o le a o woti pe se ana o ngau le nei tofi o le matua i a te ai lai usala Esau ia sa alu kulima sa ufia ai le sa ulola ia lea fai Iakopo a mai se kiuso ai ai fa mai ia le na ko ka no ia me a ko nei fa ka mai le va fua fa ka mai ko firu lai no le lina vai Iakopo le wingo ko firu aquilo le leia e lo le leia Iakopo ko firu mai ma faunga e mai ma kupe e mai ma fale e mai ma mangia lai lo le leia Iakopo ne ai ni no esa a o ia ma ave ke wofo o mera ko yo wofo e mera ia fa mai no tala e sa ngai loa i le no al fa o mai e a mar na kofi e se si fa punga le ane o mar na kofi a fo mera ko ke lo makale usa ole fai kau la sunga ma fai kau la sunga o le kofi ki a pongo e le se mercado ia na fai lo wa mi le a fia sawa e le fia sawa ke le sawa a fai ko nga lo nga ke le committee ai e ke le fa ma o ni me la ko le ko ya e na fai ya le ko la ai la me fa it's like really that the coffee that God has given you was something that is not that important. Amen. Le vanga ke ba e ka ka ku ko mo le an pe yo ki ai mo fa si fa ki ai mo le e mo ku wa ile ai ma se ka u mo ko ale ai ma se u na si ka ma u fa ka ya ale ali tu la le ka ma fa mo ele ko fa mai o le ale a ma a o le me a o mai ele ko mo mai la ko wa ai ma fa le budel o principles e mai usa ya e sa mo ko ile ai ma se o ha le me la mi le pa fo mai ai se me la ko ile ko e ke alu e o wal ma va e vai mo na lo ana ilo lo ka mo eu mai fa ka si mo ola wa ule ta tino nga fa ko mai el ke ni mo fa la ai o mita ya i me fai o e fa pe o pe off kai mi o fa ya o sai ma kwa yo ko miti la o sa o kai mi o ki a ko mo ai ma kwa yo ko miti o kai mi o wa ai ma kwa yo ko mita ma ko mo ai nga piko ma ma o ma le fa sa ma ko ro ko ai o ma ko mo ai nga mo ko fu fa sa every Sunday. We were committed to the Sunday school. We were committed. Ma ko le mama mo ke lo ku ene se mo ke mo fa ma ni. O ma ko ai ki ko mama ma ko. But we were there because we know of it ka le kana. O le mengo ko fu. Ma le ma o le ko e o mai fa ka si mo fa le ma ku pe ma mia. Ai le nga ka le ma o le fa pe ma le ko ke ko fa ya. Nga la ko lo le ko no kinga ina la lo le ko no fia moe e lo le ko no le va la lo le ko mo commitment man me ko le ko la lo le ko no vai la lo le ko no ko fai kinga la fa no la yo ki de ku fa no e ya o ke lo ko la ke mi no ko ya ma lo ke le no pe na ise no sa I can't remember being ise sa ke le yo ko honestly que fue en luego el poco a por escolar que me fico cara sa la con un mal fale copil me e prefiao apenas agora não fale não o mal louco foco a feicinho o é ano do cofias lo mais o mengiole val au le o mal cofinga mo me ba bele ko ka ko ele va pese e vai fi au mai o le mea la o e o le a makka yo mai fa ma wa ko mai ki fa ma ngi meki ko fi lo le o le ko ke ele ai es kana ka ai foi kan ka iba pe fe o le ya ho le o fa fe au o pasi la ko su nga o lo la ia le o uma la ko su nga o mai lo foi fe o le ma sala lang wa o because foi ele ma la mercado o le me ba ko ele ko
uso le fai ka pise profession ho ile angale ke o ile mele nga mele ko le ko le ko ile o le kele o ska ki mo ile ke a lwa mo fo ya mo ile mele mo so ko ile fa ka pise me ho ile a ya mo wa le fai a ile mo fo ile fa amen ya wa fo ngala to mele fai o le bata o le su le ma fai ko le su fitu ia o tupu nei tama o e sau foi o le tangata i o poto i tuli manu o le tangata avao au ia kopo o le tangata nga malu o ia ua mau i fale ie me al medio kanga le esa ele se kanga ka ele mau fa kasi makanga o kanga le esa o le me fie o longa interest ia ele fie to be around people ele fie mo for fale me le longa vamo fie ia no ponga so o le longa mindset o nga loko le fa ia usa e fausia i longa surrounding mo longa atmosphere la spenta i longa kalbi kele forma ia most of his time he spent his time with the wild animals. So his attitude is shaped by the animals. Yeah? His heart is shaped by the wild animals around him. O le atmosphere lai e spent longa quality time ko le ke leo no ke mila lai. O le atmosphere is filled with animals and violence and whatnot. So le la wa le fu kama le ele ai ma se mele leo shaping longa ba fa. Aggression, violence, wild animals is shaping his character. Okay, ma ko ye ki o kamaka le anga ngai ko ke mafuka, makamaka ye ki fie ki associate ye. Kamaka ki lo ile kamaka fa le anga. O kamaka ngai shaping o and that's the reason why you behave like that. Are you hearing me? Amen. Ole se ngala ngo kanga o ko inga kamane o e sauma ya ko ye fie go fu kala mo ka ba mo kinga ma fa lo mo le wisdom mo ka ba mo kinga esa fie mele mo animals wild animals. So now he becomes a tiger, he becomes a lion, because the surrounding that is building his character and his life. It's just wild animals. Are you hearing me? Amen. So me vola le ke va koi o le ko kelo ma ka ele uma fo lo ko le and this is the reason why for ko a fo I me ya ko nga ba so ko nga ba mo ko ile ai mangi value o le ku o ya nga sa wa me o la pa nga ko fi ki ya ko nga me le cha because all his time is shaped by the animals. He spent more time with the animals than God. Ya ki ngam fe ko ngam me ai fi ki ngam ai lo para wa le ka ka le ki algo ki ngam lo le ko ki fi ya na fi le ki associate mo kan ka le ngam ya mo ngai va ile o lo da mo associate mo ka le ngam e shape ya mo ma mo fa shape pa mo le nga se o le su fa ko wa ile ko fi lo ko le se wi mo ngam. Amen? Amen. Honestly, that's the reason why people behave. If you spend more time with God, you spend more time with godly people, I tell you, something different will happen to you. Ya, ma fona to le peru le on ta ko suma lo fa ko suma no sufi. nga ko se fatala le le pa ia pe yo e sang Mai ne ia se faita anga ma se fatala le I mea pa ia. A ko mela o le ko finga le ma ko le ko o le ma pa ia ni tuta. Ko pa ia. O le kofi le ma ko le ko ia ko pa ia. Ele o se mea pa se mea ele o ma mea. See when God calls you to be a deacon, it is a position. And it is a position of responsibility, not only to the church but to God. It is something that you should take it so seriously. I tell you, I will hold on to this and cherish it and take it as the most important calling of my life.
Aile mo fai fo la ma le si levo. Aile fa ma le mele why God cannot give you a bigger responsibility if you're not committed to this responsibility. Ya fa fo me be. Mai awana e tangata e a miolea. Ele e so nga ku e pe e sa mo ngofu ma fa ka le ofiro ma ku e ai kas. Amo mo fa fi ka nga le mo which ka o le problem e o fi ai. O le problem la e sa o fi ai. Ai no po problem o lo kilo e ka i fo ni no which ka ke o le problem nga o e mo ko ma ki no ko fi ki a ko. Wala ki no ko fi ki a ko ma o e ka i fo ni no which ka ma. Amen. Ya o which ka ka fu ma pa o ki lo ala fe le ni lo tom yo ka ya ai ma se kala tom yo fe o wa ma so so o le problem la e el problem la o le ke ma so sa lo ichi that's a problem why he abandoned the birthright fi ai afu ma la ko le ngong ai fe si de la e ki ai le whatever ai fa ma kala mai o le problem le o le mio so la e fa ma kala mai mo problem me le ma fu ai ki ai e va fa me la o to le media. See, this is the reason why Esau abandoned the birthright, because he had a problem. Afa me ko ole le men fa ye Yesu ele lave i mo kana ma kilo bro Yesu ja ka o va per Yesu o ele ila e ma fa ki le la me ia pe va pe me fo Yesu a e fi mulmuli mai a chao ina e sawi a ye no se me que la ve ye ko e rone ele no le politicians o na la anybody wants to follow me, you deny yourself, you take up the cross. It's an instrument of death. So Jesus was simply saying, you must deny yourself and be prepared to die. E ale mea lo que va pula kala. Anga va pe kilo ni o fa ficar, o le mo le pois o seu. Awa ola mo fa ficar, ele va pe ai le por misi me le ka ko campeão mai le mo fa ficar le mea fa ficar. But le au na le mea na fa ai su ruma sato. E awa oi ka ko what it means to sacrifice and to die. Mo roya bia, o mengo lo kofi, e o mai fa que o na mala kala ke mo ni ma wa ia le. Mo lo nga o mengo kofi e o mai fa kasi mama mo ni o le. O que le va pula va pe ko ki o ve me ia va pe e mo ka ko mo le. O mo ia ia o ko mi ke le. E no le ko lo ko ngai. E ngal ve ngal e o ko mi ke le o mo. E o mai mo fale o mai mo pe o mo ia. Mai me ai kele me mai mo famu kele me mai ele ele no na ka kele ma anga le belinga ese mo ui o ka me lo que va ko ele sabe ele ko mama o mingi kama ka fa kala ele me wa mai ele ko e ki o ki mo amen kele se lusu me lo no fa ko to fa to dia tau sanga fang fu on fa ya bale ya yu titila fino pe eri o le saheti ma pase meta le fino a luna o le saheti wa fai ila o fati nga loto ya Isako ma Rebeka a fongo ko le si memo ka kia le o ke longa la fa pe fio ki uma ai fai le wa mi nga ke le uskai e o fa kala ko fo a o ke longa ye le tua but he's a graceful God, he's a loving God, he's willing to forgive. Ma fa la vela e ke le sala mo ke le fa ko ese wi le ko la tu amen. Ko kena yo ka fa fa ko kena yo ka o le amo mo ka ka e le o sika ila ko ma a fa yaku dai o la ko ma ko o wa ke an ya pa ima na fa a ya lu ya pa ima na fa ye wa na le ku mo le o le sika ina wa kelle ala ka complain ya bela o ke fa ku e ni ke o ma si le mela ale mea nei o maka unga le mea nei lumo le kua. Why? Because o le lumo ngai o le kangakalea la lumo wofo. Kangakalea la lumo, o le lumo ngai o kangakalea la lumo wofo. Amen? E whaala mo lango le kua i ngā kangakalea la e whai koi.
O le mea langa ngā leinga ki nganga whai aku ia Rebecca ma isa ako ia e sau e au le whaia mea langa. Ai alu e whako anu whai sau kini ke sianga ne. Ia ai alu ala kama e sau mai whawhinge ho i e le au Hittites ma le au Canaanites ma le au Jebusites. Io che arma la la ki hana io le ri e le fia e non kamamo non ki ma ai alu fa avon mai la e lo e sa per fa finge le mo fuori o fa finge non che e se ia ma lo fa amen so avon mai le mo fa ia it is your responsibility to teach your children to find a godly wife or a godly husband. It is something that you have to do. Awasia, mafu ko nga kankalela mo fo, ko nga kankalela mo fo luma. Ia fa na mo ia ko nga tanaka ia ko an. Amen. Lai luma de ko inga man one minute. Ya ai me fo ke pise me fie. Ia sa fie pe ai ka mo ka no ki ma. You know, if your husband and your wife is not being approved by your parents, it is very likely that you're going to end up in a mess. Very likely. However, e mawhainga e sana moma e whako ese. O gera o whaakuna e kia e lau kange po o no, but I am saying repent, go back to the Lord and make amendments of whatever went wrong. Amen? Yo, kene se lusu me fitu pa fauna. O mafu anga ile mega, wala a oro lava ingalele le kankale ke mo fuai. Kanka ho ie ke longa ele mo ile lo foi le akua ele komitia. O nga fala be la pe lo le ile kola le akua lo mo langa, kai mi ni. O nga esa no le va pe ma se o ko, ma se o ko wa o fa ka ya. Nga fa ya kwa le ko e ko ai fa ya. Yo la ko komple ngela la mela fa ya. Anga e fa lo le akua se mo ke le stako le e ya. Yo, amen. Ya, afai o se o ke longa o le tapesi ki fe ke mi no fa o ese le ko ma sala mo ma ko fa sa o no se ke lo fa pura ki lo ke ai fai ne ko fa o no mo ne ko fa ko se no we are sorry we made a mistake, please forgive us. Now is the time to make an amendment. Please tell us what we need to do and then suss that out and move on to the future. Amen. Ya, kene se rufu ba fa ko no livro. O e loe e sau ua whamanuia i sa ako ia Iakopo, ma au inatu ia te ia Patanarama. E whai awa ai, o lana whamanuia fo ia te ia. Na ia whai atu ai ia te ia ua whape atu. Aua te whai awa se whawhine o kanana, ma ua whaalongo Iakopo non ta mama lon tina, ma ua alu atu i Patanarama. Wa i lofo i e sau, ua leanga whawhine o kanana ili manatu o lon ta mao i sa ako. O na alua i leo e sau ia i Samaeli, ma whai awa ia ma alata le whawhine o i Samaeli. Le atali o Abraham le to fine fo le pai se fa kuanga ma kuanga le ai me se me na te kino nei me se fa kuanga ka ma per ki nga te kino mi so me le mo fa ye sa wi nga fa ye me nga ke lo e ma fo e ka ka nga o ka me ka nga vai o le umi ya ke mi ngora ka ka ke le fa nga me nga ke lo o le umi ya ke mi ora ke le nga le wisdom. O le mia te me ora ka ke le yo me le pai pase ka ko la fo mai in a setting for ile le kalesia. I think the Lord has called us to be your parents. Al ko ke le nga ya pe ka o le ku ma ko wo sa pa mi ya ola ngi ka la ko le su ya su sa pa mi al ne si nga le ama o lo fai lo ti si se ke sa pa mi. Arai mo fo su ka ma mo su ki ma ta ka o e se la se fa mo mo o ke lo ngala ko me nga e sa mo fa o e fia lo e sa wia ma ko e sa wia ku ba ni ma ya le ai me se ke e me se a se ma what do you think, Dad? What do you think? Would you pray for this? O me le e ke e o ko e ke e o ku ma ya ma ya ma di o lo su ma. Ya ini ai vai deixa eu olhar minha eu disse já okay but okay não foi aqui o pai passei no wisdom. I don't know, I tell you I have seen people who end up in disaster because they have gone without the advice
Vou me oko te vise ngari ma ku ele ku ma ku I ko na au mai ele ku ka ngaka I ku awa I ne o pa so that those people can help you, guide you and direct you. You will be amazed to find e ma fai ma fika lai le ku e fa ma ka nga e fika lai e ku ile ku ia ki o e fa si mo ku me ka u fai. Hallelujah. Amen. Ka ko le ya ko pon ka ku e Tala ya popo ele mtapon lusu mo fitu o kinese na fai kusuma ba o ia I lona tamā ua fai atu lo'o tamā ona ia fai mai ai lea o a'u lenei no atali ie o ai ea oe. Yeah, amen. But ole attitude o makanga Yakob, he looks for ways to receive the blessing. Uso Yakob e mo fo uso ngana ko e mo fo ma va ai po fese me ma fai na ui mai se fa ma mu yang ale ko. So along attitude he looks for ways the blessing will come to him. La lai no e le ya ko a fa pe operate yo lo ngo la ngai fa mamu ya a fo ma e ka kala le pole la amen fa o ngai le pole atmosphere ma le surrounding e fa pe na blessing is a spiritual power that manifests by bringing the blessings and what not to your way. Ole mena lai no Yakob, le Yakob. E ka kaun kilo ofise me o so mai fa mamu yanga. Amen. Ale mena silinga ma mai ele tu ka ele o kilo ho le pe mo se pisingisi pe mo. Usala kilo le ia o man tu pa ia. Ma principle le ko le no pa ele. Ma me o so mai mamu for example. Ele ke sile ko no ke le se lusu mo fi. Ki ngai no Yakob pa se sele no mena fa. But to him, along an attitude, he wants to live in the blessings. But I live in a kind of wow. I live in a kind of ma fai mo fia fai le o le po o ina me mo lona o le mele ma mi ga ko o lo kilo por ale awale vaina awale ko fina ma la o nga ile ko e ke le fai ga ko honestly take my word God will never make you work without paying. He will never. Ina se rusu mo le fa mo lima ia ona wala au atu ai leo isa ako ia Iakopo ona fa manuia ia te ia ma fai atu ia te ia o fa pe atu ia au te fai a base o fino kanana tu ia ilunga ina ali patanarama ile a ingol ta maulo tina o petueli ma ia fai a vai se fino la pana le tua ngane o tina ia fa manuia ia te o ele tua ona le malo si malava ia uola o ia te ia fa to teleina o ia ma ia avea o ma fa potonga o nu ia na watu fo ia te o ele manuia o Abrahamo o oe lava mau fa na fa tas mo oe ina ia fai mo tofi le nuu wa mau wa usika ia la lo kama ia me ngai lo ko inga o son I want to bless you because you are a very obedient son ava fo mai uso le fa mai ko inga ya ko sa wa so lo so ma sa wa sa la ska mai le vai se kengi uso le vai fo le se kengi ia pe yo so se fia no ala ai mo mo kengi yo so fia no al media no so fa ko un ha no ele lo es camere va ese kengi pa un mo media bi mo o fa ko un ha no ma ngai lo mo ka mai kile le visto male lu ma ai ile me lai no lo ka so he put his trust in what his father knew. Ya ma no es kama ku se ya no la yo lo kinga ko mo sa ba ya era kilero ma pe o tano que lo pega posibilidad un tipo que po ska no ka kile ma ku sa ale me o que ya o le kilo a que ni la ku le le va es que ni le lo por algo na que ni ku sa ya ska me a esa una le que fie se wa le que ni le fio no a le la di fie esa wa fa ya na choice al menos fai lo si kai lo kamamo no kina
Makini lo pula ko nga kini le alo mo. Piske mo, piske la poa, piske pa e. Wala ko nga kini le ina le ano ska ko fa ko mi malo ka malo ki. Piku se lai ben ko me kiki le me le fa ka mo me ko ma ya. Ya no. Ele leva na uia e ya ko. Ai fa me ka mo ko le ala. Me wo pola, ka mo lo le o ya ko ku le ala ka lo e ka o. Nga mo ingi ya ko ai fa ani lo mo le ko e le ko le. Usala le revelation le na ko ma mo e ya ko. Ma mo e le usika ya me fa ile me le fa ko ma mo ki. Ya mo va ko le ko e ndo e fa. Au lu la o ma ko e mai. Ai sa lo mo le polo mi si ai fa mai. O fa mo na ki ka o o le me na ke pa pia o fa ka si ma no fa. Avo me ko ka o le usika. It's a missing what God can do. And my really remember that will be yours forever. Okay, no, like, we feel our Palestina, we feel our Alapi in the 60s, we feel our Anna, our bit away from one. Mapua 11 years. Seeing he come here to move up and all the Arab nations put together, they cannot beat Israel. It took Israel 6 days to demolish them. Let me honestly tell you, e lo o lua ka le ka uo me ia e wa o me ia fi o pa ia le ko e o mai pe minga ia le ma fai singa le sento la o ele fa me ia ko o lo ska o ka me lo ka no ma yo ko o ka ko experiencing the generation that is so rebellious and disobedient. Why? Because they don't value their own makua, mereka ka inga makua, male leadership makua la kua. Oleh la kupu pulang oleh makani pelisa. Eva ya ku ai osoma. Ya oisi wa ala fa finge wa a finge ko 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 fa pulang tama ai osoma mo ko ke ofo be fa ya pulang. I challenge it's unthinkable. But anyway, ya no la ia no ka male no lo ka me ako. Ya. Tau pula no sumale iba fa ko sumale va. O mana o ya kopo ya rasela o fai atu ia o te au auna ia te o tau sanga fitu ona o rasela lo wa fine o pito titi Ya. Tau pula no sumale va. o fai lava le ia kopo o fa ato na so fitu ona au mai ile e ia o na fine o rasela e fai mana va. Ya. Usala ai ele me kupo it's a meeting with ele o lo que mo mo fa ele ai tu lo ka le o ya. Usa ma mo le fiku kosa. Pai do le fai po. Ki o fole ko nga fai po ma ni. Yo fai po. O mo le po. Ya le mo ya ko bolong ma ko la se la ke mo. O ke le ale ko mo pe ke me lo ma ko la se o yo fo. O ske o le ale la. Mo ele la se lo le. Oh, so mo hika ka mo fa mo so. O le mo ma ya la se la o le ale o ke ale mo. Kiri no la pe ma ve lo inga ai pe no fa sa ai pe fa o mo muri o ke and no idea de no fe no fa na va pol fa po ja ele no fo ri mo ke I don't know what happened para chalo va ya ele de ka o me a un mo fiku ko sa na o fa na no na si fiku ko sa na mo. So all in all, it took him 14 years to make her for his wife. Ela falou, mas aí não ninguém se socar para mim, não fazer nada. But uma se foi faca o sanama. He had his wife. A falou, mas ela called the end result on it. Olha a tua Abraham, a tua Isaac, mas a tua Jacob. Qual generation? Sa mau be ka ka ye all because there were people that make the sacrifices to obey me. And as a result, the blessing came upon their lives. Ya, kalau tak boleh, kau kira, ai yang ini mefai mofia, mefai ngai ni kira mofia, mefai ngai ni ele fam mahong, ia me le fai, dia ngai ni fiu kuri, oh ia kiu ke kau fai, yo a fai me na ko ni si ase esa, yo e ke pe kuri nga bo e o kanga kai nga ngan ni sa ko ngan bu ko ni sa ngan a ke siti pretty ya.
ai ke le rola o le ki nga le ma hu o le loko le ua le le se ia o pa pe mai le ua I hate you and your children forever. And I don't know how you're going to handle it. I tell you, give this generation or struck or there's a reason that they always is able to be over. They can't ever pay a year if you know for people in there, you live people. It is the way it can fire in Mali a little for them. Why it is come up here? A pair of more. Wala ko sa mo ay wal pa wala mo mga boy lumaw wala misi wala di sa bay ba pero wala ke ay al kamo kale na lumo e ke ala fa mo se mercado que le o mea because le hala que le o mea because ese ko na level na wele ke no bayo ko kala tu mai algo ne iu la mia le tu o le mea na lulu ina tamata o le mea na nate le ai ma se mea sa ka fero wa ma boe na ki se mea o le mafu angala ngale mea le ma ese ma wio ka le na pe o pe fa piko ele o na ya ke le no le level of commitment of it the cost and the sacrifice that person pay e ko kungi le ko le ai ma se so ka ko le Amen. Ya, kene se rusu malima. Mulmuliani, ua whanau mai ailo na uso, ua atu fo ilo na lima, i le buli vai o e sau, ua whai ngō fo ia te ia o ia kopo, o le ono ngafulu o tausanga o isa ako, na whanau wai i la ua. Aka fumala le lau, ngai kau le, ma ia wha samu o mai o mani o le. Ai me ma ke mi whanga ngā wela o li i, isa ngā, whanga mai ia e sau. Ora lai kau kiri bo mo esa. Ya lai kiri bo miska mo esa. Ala mo fai kanga mai mai esa bo. Wala ma wo ya ko ko mai esa. O kanga bis pa yo buzale fa kanga bis pa yo mesmo. Ah. Buzale fa ngo mai ya iska mo fi esa bo esa. Ala ma wo ya ko ko mai. Era bo in heaven. Lai no le ga ka le. There is an advantage. Kuso le advantage la ya esa. It was God-given advantage. God gave him the birthright. Alala ino Yakobo e kaule ke lese advantage o yana. Pafong wana po le attitude o kale. He knew ele ke lese o advantage. So he had to do everything possible in order to catch up. So pafong wana le attitude o kaka. O si kama kala o mama wala. Alo mele fe ke relax out. It's okay. E ke o pole e ka kama e catch up le progression isi ka kala amen ora la o wa ka kala ya la ki fero e ko ma ki ele e challenge le progression kala but your attitude sa kama e mau le pai so that you will catch up with their progress e lo ni mela va pe ni ka va but your attitude ka kala along my attitude is that I don't want to be left behind. Ela fala mai mea ngai onga ese manguio ka onga ola ko mea mala ko nga le fa ale mea le ma o ia fu se o ki mo fu fa e ko le ngo se ku o uma e ke ma fu ki manguia to la ka manguia amen onga ia ki o ko nga ali tu va pe ma liero ko ma me o vai o falava que kau pe ni ke ili al pa mo me le a le e la o wango e steak e la we ele e fale e ka le a le o le fala bella bene we don't have the attitude of catching up and make sure that we don't be left behind. Amen. Yes, amen. Yo awang ia ka ko me nga le ki nga ngai ba ko la wa emo ko ka mo ko ala ke pe la ke ri na ba ke fi ku la malo hairstyle ma wala ku ma ko ka linga ia po la style ko ele o nga style fu ele u so fa pu fa ma sa ni ro ko ele vale so yo fa ko ma ka ki ko la si ka yo apa yang paling itu aku film ini baik malu. Aku faham masa saya. Aku faham masa saya. Not stupid.
No one that behaves like that will get to the head of everybody else. It's amazing lah. Ole ala ukapula, ole ufumai masa sainga, ole akanga makamakiva, malile kama. I don't know why people think that that is a cool idea. It is not. It's a stupid idea. That makes me an old man. No. I think all attitude is an attitude for the. It's okay, if I die poor, I die poor. I die without nothing. That's cool. But it's not cool. It is definitely not cool. You have no idea what's going to happen to the next generation. The same attitude is the same attitude to Pasia Ravama. Commitment, make no mistake, your children will grow up to be like that. Uncommitted, they don't want to be part of it. Amen? Ua te tupu nei tama, o e sau fo e tangata ia ua poto i tuli manu, o le tangata avao, a o ia kopo, o le tangata anga malu o ia, ua mau I whare ie. Amen. O le mena kakara esa, o ia kopo, e revi fia e se malfare, e me para o fo le fare. Ua mo pa ila fo kala, o kele o manu. O longa o langa a koe mga o fo le fare, me la yero kamama o ki mama. Fa alungo le wisdom, fa alungo le awa. The place where his father and his mother was the place of anointing. He loves to sit under the anointing and the leadership and the direction and the guidance of his parents at home. You should love to be here around where your parents are. Your place called home. And it's a place where you hear wisdom, knowledge, understanding. It's a place where you get the guidance and direction. To be around the home. You don't want to be around the home. You don't want to be around the place of anointing and teaching and knowledge and understanding. But you always want to run away. You want to be over there where the wild animals are. Some behavior, character, but the people that wants to stay around in the place of anointing, inside the home, where your mommy and daddy is. Okay, for you, makakia le mafu anga le menga I loe le kua, ma le risa nga le nga mangao le kua e kau mai o kia lofo ia ia koko o le attitude of God. I think what they say, come like mea kusi kong kusi pa ia mea. They say mo kama yuko. Esau wants to be with the wild animals, and Jacob wants to sit at home. Let me honestly tell you, you will do well if you continue to stay around the place called home. Now this is home for you. They don't want a home, they just want a place to visit. Not home. So they visit this church, they visit that church, they visit that church, they don't have a home, they are wanderers. But a person who wants to be around home, where this is be planted in a house. It means what it is. Find your place in a home, because in a home, wisdom is confront. All in all, you'll be a better person. Amen. Musika ngaka na naulo no mufu fana mufu komo la ni fa fo me oko ole mako I fango ngole kuelo pe yesi na maka no ma ani jubile. He doesn't want to call or to home,
And so all you do is warm the chair, go home and come back and warm the chair. E pe ia oile se ki a kongo le mabala a oile a kua ka pume ia ki oi whai. Amen? And you don't want to be around home, you don't want to attend the church, all you want to do is just turn up on Sunday morning and then disappear after the church. Well, any two more come by somebody if you yeah, o sila nga tena pala sa ngi monga nga lo kwa ya ko fa di masa e pa ko ngoma. Ye ka pi fo le pi se me hole ka pi se fa le eva, ka pi se fa sa pi se fa le eva. Ah, lu ko fi eva ko me ka e eva me ka sa. Ye o le ko ya lu fa le ko fa di masa ya. O ma sine e ka ko eva me hole ka ko fa sa. Ye o ko na ko le ke you don't belong to this home. You are just a wanderer. There's no future, there's no teaching, there's no wisdom. Yeah. Amen? O le soma la i te mua e whanga ngā kia Ioane suma lima whai koe sumon fia. O le whilwhiria o e autou, a o whilwhiria autou ea, o autou inatu fo e autou i autou o, mai autou fua mai ni fua, mai atu mau o autou fua, ina ia fo ina atu ia te autou le tamame o malawa to te o le atuai ia te ia, i lo ingoa. Ia ke le whilwhiria o fu. O tala kusi pera pai, o te le whilwhiria e le apukako. O ngara o le apua le whilwhiria oe, whakamo mena, o le whilwhiria, e le whapea ngā whapea ngā whilwhiria oe o koki kia kongo, and that's it, whakamo mai, I choose you to go and bear fruit. Ora o kala mo ia o wha ngo ngoi tanga ko se lau ko sa mo wha olai, a mapale ai mangi fruit. O le makua e whai o le wha li, o le wha longo, o le usikai, o le lok so, o le whai whai yang. O isi kai mi, o le leo le mga makare loko. Wa o leo ki mo whako whai kua. O wa ngā whai mo whako, o wa ngai kakai o le la kongu a le masa. So le mo kua i peia se la o masa, e kua asa whai mani me la o male le usi. Ia ngā mea lea, usara lau ki mo whako whai mo ngā o te, oke, fui ka makasi. Mamai, o whilwhiria o kou, e le ngā whilwhiri e whai o e whapea lau suma ki a kongo, ia marau suma koe ina. E le whapea ngā whilwhiri o e, ai ke le fua mai. Mamai, I choose you to go and bear fruit. Ia wa longo la o kou le maa kai o whai o punga e mai a, e koe whai kau mai a, mo le lau. O le whilwhiria o autou, a o whilwhiria o autou ea, o autou inatu fo i autou, i autou o mai autou fua mai ni fua, mai atu mau o autou fua, ina ia fo inatu ia te autou le tamamea umalava, to te ole atu ai ia te ia. Le condition la le mele a mai le apua, ke whawhama mai, o le condition mele a mai le apua koe mai, o kou o whilwhiria, o kou o fua mai fua, so se mea ke ole e ka mae a mai e ke ole. Yo nā mea mai pēa le ingi le fua mai lora. O le mea whai la ngā le pēi kau ke mo musu e kau ke whai le pua pēa, le leo kaki e loa koe ngā ola, ngā le ki ona. Au ke whai ake ki oe a wha pēa, o le fu longo langa, e le whinga kai ki oe ngai whai le pua se me ke mga ola. A wha pēa la o ko oe e le kari mai lea pēa. Nā le whai mai o kau kau ki kukuru le upo le pua, o seto le upo le pua le langa. E mo whai ngai wha pēa le pua, wa e sida fia lo kolanga ai wa e sida fia la unga lue wa e sida fia la ko mena ye pamul mulu ki mama se fa anga le sa fa pula ma so that whatever you ask in my name the Father will give you whatever you ask in my name. So mo buanga fili o ko le ko pamul mulu se so ya ia pala fu ba ko ele fili se si o ko whilwhiri le apu. So ia ke whakala le mai whakamala I mea kōno ele apu e ki sawa whia. O mea no lua, your attitude is everything. Your attitude is everything. Esau's attitude was careless, no value on what God gave him. He had no idea that was a source of blessing. Birthright comes with blessing. O le kofi, e o mai mamanguia. Mo ia la kala e ki pio kala o le kofi e o mai mamangu. E o mai mafale o mai mafangua o mai kaavale o mai mamangu ia o mai mo le mai mapupe.
pelo le ko yang polo misi o me anga so se me ala vai polo misi le ko va fo mala ko le ani tu la nga o kama esa ele ese wingo me la nga le ka me miro la nga ia ma sa ka me miro ko nga ko le o mal tai ya mi fa tai ka ko kama no e ke va ia isi kama ke va pe nga pini tai ke ko ko e ala va pe nga o kama ka miro ma ya so va tai ka ya ka miro o so me le o le sia so e a mi va pe nga piko so nga ka nga ka me miro ele o ko mit no la ele ko amen. Don't wish it were easier. Wish it were better. So awonge olam o lamang wish wa pe ko le ia fai mo fear ni me nga bala ka ko le wish ia malosi ma strong. O lo winga la ia piu linga lo kamaka malo o lama. Isi kamaka le anga ka o sa mo e finga ka mala dia. Kaka mo mako ele ai mase me ila uma ko nga uma ko nga kofu ko fonga uma ko nga kau ele ila amen if I make audio e akili yo olo mo bingala wish inga ia enga lue improve o kelo me langa bala o ele ko fai. Attitude is greatly shaped by influence and association. Why? Olo attitude, o kanga ko ke mafuka, makanga ke lelo ke minga ya no. Let me honestly tell you what. A long kanga ile ko mitilo loku a ngai fia o mai ko. Mai fele ko o kelia mo e me fele o kanga. Ele se la ko interest mo wi o ya power interest e drag up e pe o. You know what? Choose your friends. If you know that your friends are pulling you backwards, you know what? Give them a boot. Keep them and say, goodbye, I don't want you. I want to be surrounded by the people that are going to shape me and make me a better person. What a mea la ngai li un kapo fa pena. O nga le ki fia ki nga ngai lo pala wale ya ki nga ngai lo fai ki o i mea le lo fai ki o fai kupe so nge e kalesia kele o nge e kalesia i mea nge mea ki nga ngai lo ki fa lo i negative talk pera ala ke ha no ya. Yo so lo lava ma fa vai ko lo sunga mo wa ko lo vai ko singa me dinga fa me yo kingi ko yeah, let me declare this before God. I hate any gang forming in the church. I tell you, you will find no blessing but curses and going backwards. There's no gangs in the church. No gangs. I don't have any gangs. I love everybody. I remember I didn't say all go find. Honestly, but I try and avoid it. If I can avoid it, I avoid it. Because I don't wanna end it with it's all kala sko mo ba ma yal ma sangi ul ma san keli. Amen. Your attitude is shaped by a lot of lava kamaka ngai ke around ngai ele ba wi lo na keep pilo. Mo ba keep mo ko. Awoi e promo usa po kan kare no ka ko au ka la ko wa me fa ki o fa ki o ka fa ki o mi de la o fa ki o le ai lo changa pe na fa ki o pe kipi o ko ka ai le fius ka me la ka le fa ya lo fa alo ko mo ai ke fa ya ke o e fa mo ya lo you will struggle in your life because there are people that are surrounding you are absolutely wrong. Number 3, wisdom of your parents, your spiritual parents. Don't ignore me. Don't ignore the wise counsel. If it's so I don't know all things. I don't know everything. I want to declare but I can certainly try. Whatever the Lord has given me, if it's also on you, amen. I don't know. See the apple cow with all come in the middle or all come in the middle. One man I come in the middle. Can I see me? Amen. Many people underestimate the wisdom of your parents, your physical parents and your spiritual parents.
wala ulu valea fa kuwa wala ulu so ala ke ngofo a ke piko ai no ala fa si de finga o fia kalia mai mo pe mo soka mo fa kalia ya o di musamo ki kalia o mo fa ya mo ma fa le mele ko le mo ko ai underestimate ya ni ka le leadership ma mai le pa fo ko makana ko mai o pule uma lava o fa ile na fatuina ila tau ele atu pe valea ni fi au ya e mani no ko ma pa o kanga kala fa ku ele ko ka ka ya po si so ko na ma ya wa ke la ma ka pi underestimate compare isi pe o ye pe na o ile pe well you know what I could never be William I cannot I will always be Seti all my life. You cannot compare anybody to nobody. Because it's mama kama bia ko ila ko ile ko. But when me I appreciate le appreciate le ko amele ko ka iyo. Amen. God placed parents, figures like anybody else in your path to help you and guide you. And lastly, the spirit of excellence is very attractive. Le nganga leo le fai me le ni joko a le no fai ni o ma ko ile fia o mai amu ka ya o kene la ko me ke fa no no ai fo ile fa o no mai ka mai ya o pese ka ko mai pese o no kwa ni pa ma mai ya o pese ya e ko kene wala kan ka attract we get a lot of comments by YouTube we get a lot of comments for ile ka look at tell you what the spirit of excellence is touching those people. I have a pay on my kan ka kunga ko ko pala o fo ele ka ele makse no ki a ko ka. Wala I have a pay o ma ka no so ke ba ya mia da ko ka le si o i fi sa no ko fai o le disorganize. Eu vou falar com isso sa ne e kuze ko ya ko so ya ko le yo kuze ko asi ka ko ka mo e ko ka mo e ko e la tia la le ka mo e mai e o ko mi ki da o ki le me ko si da o e ala so ya ko mo le e le no ko ke ya o fo ya ko le tien a ku la ko ku ke o ka se la masa sa la ka si o ka ko me le afa fo me. This is not to make Sepi look good. This is to make God look good. And then look at the spirit of excellence in the church. I tell you, they attract God. They will be attracted to God. I have a pair of my or like him for the family, or for you to get out. I like you come out for some level, but oh, she has a sound. And honestly, I was sick frustrated. Let's make my work easier. Let's make my work easier. I know the for disturb out the man, disturb out a woman who more and more. Really, no fella is here. How did I? Was she not made myself with yourself? They are going to go or merely come a film for you. They come a film for you that you want to put out soup. Yeah, a little bit of water, Kalmasanka, or say, or some of you, follow my color, the long wow color, some finger. C'est ça qui est ça on le fait le canala le finger so on se la kiki pour faire on va y a pour le coup mais on va canala finger on va y a pour le coup on va y a pour la foule quand c'est mal mais la case mais on a même obtenu le coup c'est le minimum manque faut le finger et on a le finger le qui m'a fai pula e mo tupu fa mo le ala fai kau mai ana la le pula finga mo kwai tatsa ya ia whaftaia le li ilo o tua
O le na finangalo ia te oe whanofo ia te oe nofo ali o Israel. And then the Queen of Sheba praised God. Bye-bye. She praised God. Not because she heard the preaching of the word, but she praised God because of the spirit of excellence inside. Nga sa mali man mafinge kilo mua mapo ila mua man mafinge ole ya kuwa yo ma me yo ole ya kuwa ma ma yo kina singo la kuwa. Ai a fai mo le anga o kina si yo ni pa u ka ki a ko ngai le o kina ska. Ai a fai la ole si va o le tien a pa ma do la ngai be la fai ko ka ki a ko ta la fai la ele tien a pa ke la ko. Ake waila nga mai yo ka sau na mai pese ko e ya le wa ai ko ko ku mai ki a ko mo ka se ma nga yo na ko selu le la ko fai ni mala ko mo le ni ne fa e fai ni mala ko o fo ka ka se ba me o e ko fo se ma nga ya mai ka ko ka fai o fa ko ko ya ko Pi mai le se mo le lu. Moi a compensar. Eu vou que a pouco le fai a vo yo que. Ok, o for que a pouco le fai. Que ele vai te olhar la kaika mai e le ma ko ni wa wa le o ko se la no o ngala o mi avala winga la ga le ni kas wa ni gublo la ko fa let me honestly tell you, you guys look amazing if you shave off your beard and look like a servant of God. Umar kay minga nga fay ave ka ole ala ke ba wai ka kula fo mo wai ki le fai kula fo but ya I don't know pe ba pe ko ke fai sha ama ba pe ha so ula no I don't know if I look good and I'll be very uncomfortable because I want to look the best every time I come before the Lord yo me volevo che faccio fai come no ole me o la vale mo fare se che ne it's a wild card ya foi imagine yo I me la wo ya la la ka wo fie keep the best clothes you can put them on best you can your look on Sunday really matters yo le makka ko kana singo ka ko fasa ya al ku ka ka la ko service sa it will really mean a lot amen Kalau familia cuma faham dia tato after ngajato, ada bingo ni awak so that improve mereka pun kan dengan family sah. Mesin masa